باب 5 كملخص الفقه في كيفية الإحرام هبه يوتا جونن كو هون هرمي نورته أول مناسك الحج كو أدي كون يقول لي الحج إن فب هو الإحرام كو دوني هرمي نغونغول وهو كون هرمي نغول نية الدخول كو أني ناتو غونغول في النسكي اندر دوانغا سمي بذلك إنرام هرمي نغول لأن المسلم سبو جلون هرا يحرم أو حرمني total man على نفسه إدو هوري مكو بنية سبو أني كو أني كون ما كان كون كو لاتنو مباحا له هنو دغاني نومو قبل إحرام كو أدي هرمي نادي hundum o harmini hore makko ko tawno hino dagi adi o horminade minanni ka immorde yettere hari no dagani mo nde o jama nde o jomba nde o yida tay be makko joni non fo harmi wa tayyibu e wadugol parfum hari no dagani mo nde o wadata parfum joni harmi wa taqlimul azfar e tajugol pedali din wa halqur ra's e fembugol hore nden wa shia'un e peji buyi bornagol peji buyi minal libasi morde borna ter wano kaftani wano pantalon wano kala ko nyoa andere dido fu no dagani nomo jonno sabu ko anni ko harmini dido ko wadi si o noddire kisan harmini do قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكون الرجل غرق وواتا وند محرما كو هرمنيدو بمجرد ما في قلبه سبت تل دينغول أني وون دون كندر برد مكتوم من قصد الحج إمرد فاندغول حجونغو ونيته أني مكم فإن القصد أندو فاندو ند ما زال في القلب كو كونكو إيوي كبرد منذ خرج من بلده ila o yalti ka leydi makko bal skoni la budda fere ala min qawlin hormina gongol wona immorde kongol aw amalin ma dum kadi kugal yusiru bihi kono wawa mo wattude yusiru ma ko wawata wontirde be sabugol kongol don e ngal kugal don muharraman horminido wa qabla al ihram kadi o horminade yustabnu yida at-tahayyu lahu hebilana gol e hormina gongol bi fi'li ashiya'in sabuhugol peji yastaqbilu biha litawata hino jabire sabu mudum tilkal ibadata ngal dewal al azimata mawnu ngal o fokkiti yahande waya ko onata dim peji awalan aranun dum al ikhtisal ko lotagol longal bi jami'i badani bi mana ko lotagol denda nangal bandu makko dun no longal lotorte non tout juste kono aramo anni inde lotande do ko lotande fi horminagol fa inna non la sallallahu alaihi wasallam ikhtasala be lotani no li hirami fi horminagol mabbe gol wali anna dalika isabu dum kadi wali anna dalika isabu ko dum don kadi a amma buri hubutude wa ablagha buri timmude fit tanzif ender labbintina gongol wa izalata ra'iha e tugol kala lungol ko woni e makko wali ikhtisala lota gongol indal ihrami nokuka horminagol matlubun ko dabba dum hatta min al haid ha ay filo todo hino landi yo lot kon lotade kon wona lotande labal wasi o gayni filade ko lotande fi horminagol wonni fasayi wonbe de besungo ben haybe do lototo li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara yamirna asma binti umaysin wa hiya tawi kanko leni fasaa mo wondi e besungo anta tasilande o lototo rawahu muslim wa amara sallallahu alaihi wasallam nela Allah yamirno kadi aishata nene men aisha anta tasilande be lotan to lil ihrami horminagol gol bil hajji on wa yatawile kambe haidun ko be filibe wal hikmatu naforen fi hada al ikhtisal engol lotagol hiya dum at-tanzif ko fi labbingol ndudo bandu waqatu ar-ra'ihal kariha e tajugol ngol lungol kanugol barngol ngol ontigi wonde mudum baymo tumbade joni hakkunde tagore molanande hara o lorri halibe lungol makko ngol wa takfi fil hadas e foygintingol tayre den min al haid immorde o do filijo wanni fasa'i wondu do yijam bisungo sabu ko loti don kon dum don duitanaymo awa ella mo wondi on seeda ثانيا إمون يستحب نيدنا لمن يريد الإحرام ونان دون فالا دو هرمناغول التنظيف لا بنغول ليبي مكودي بأخذ كدوني كسبو تجوغول إتا ما يشرع كون كسارنا أخذه تجوغول دون من الشعر إمور دي ليبي دين كشعر الشارب ونو ليبي ياري دين دون ليبي دين كهوري تند والإبت ليبي دين كلي نوك والعانة ليبي دين كلي ود mimma yuhtaju konko andanda tun hore man hatto jini ila akhdi fade ittugol mo li alla yuhtaja de tawata o hatto jinta ila akhdhihi fade ittugol dum fi irami nder horminagol makko gol
fala yatamakkana minu tawano newantako mo kon tigi tawata hino hani nde o wada dum do nde o ittata dum do ko fi wota o yaw ha o hormino ina di pedali en jutim duama tajude di tawanon o watadi tajude so tajidi haray hayso bonnali hajjungon kono o faggitike ella ko dum watta so ittay dum do fo mudum so natana anniya fa illam yahtajja saywani o hatto jina ila akhdhi shay'in hay ittugo layonde min dalka emu lam ya'khudhu are o itata dum masalan sewti ka hormine mi jetti kupongol honko mi tawi pedali andi hunde ala ko feppite don no hawri lebi foppu kad hunde ala ko mi femba don fo modum no hawri ara na betu yo mi fembu li annahu sabu ko woni inna ma yaf'alu ko gollirta dum endal haja ko say haaju no imum na betu yo wat walaysa huwa min khasa'isil ihram dum je haka e piji speciality ji hirtina naade hormina gongol mo horminoto ko be o wada ko wadirta ko sino landi yo wadi lakin naskoni dum mashru'un ko sar ina dum bi hasbil haja embere haaju on salisan tatabun no yustabu no yidana liman yuridu al-ihram wonande on faala do horminagol an yatatayyaba de urno to fi badani e bandu makko dum bima tayassara kala ko newanima min anwa'i tayyib imorde noneji parfum kono non ko gorko goy wona sonnajo kanyum hajju e ko hina o wujota ko nebban urudan o wadata parfum si wona kander suudu mudi makko o waday kal misk wal misk wal bakhur e cuuray wa ma'ul waradi e dan do ndiyam wi'ete dan waradi wal udu e koyle ko wi'ete ko undu foppo ko uri ko arabu e gollitirta are mo hani wadude dum parce que so ila ka hormini don ide ngande hande kadi o memata parfum jonnon so wadi parfum ha o gayni o horminike bete wi'ede do yo batte konko uri tata don iw bete haray ne bi seeda ligawli Aisha radhiyallahu anha kuntu milatike utayyibu mido urnaino mido wadaino parfum rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hiramihi fi horminagol mabbe gol qabla an yuharrima ko adi bi horminade wali hilli isbe dagintinike kadi mido wadaino kadi be parfum qabla an tufa bil bait ko adi be wangade ka suudu kaaba qala shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah odo maki insha al muharrim stayoni hormini dom hino yidi an yatatayyaba de urni to fi badani ka bandu makko fo wara dum hasan no laba wada parfum e bandu mundu wano kalino ki masalan ka dande wala yu'marul muharram koni tun hormino to don yamiraka qabla al ihram ko adi horminade bidalika dum wala yu'marul muharrim hormini don o yamiraka qabla al ihram ko adi horminade bidalika wadugul dum فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أهويد ولم يأمر ويمرالي به وأقول لهم الناس يبين رابعا يبون يستحب هنا يدنا للذكر ونند غوركو قبل الإحرام قد يهرمناد أن يتجرد ندو برتو من المخيط كلا كتاوتا هنا يرى مثلا وهو كل ما يخاط كلا كتاوتا hino wada meselal hino nyuira meselal ala qadril malbus edo bodi borneteni di alayhi e hore mum aw ala ba'di ma edo yoga e mudun kal kamisi wono doloke wasarawil e tuba lianna sabuna la sallallahu alaihi wasallam tajarraba be bortino li hilali fi horminagol mabbe gol wa yastabdilul o wattitiray al malabisa pornateri al mukhita nyuirande nin bi nyoande nin o wattitira dum bi izarin wude warida'in e wanare abyadaini daneje didi nazifaini labudi didi wa juzu no dagi kadi bi ghairi al abyad tanadan goddo no wawi wadude kadi wudere mbulere ma dum netere ma dum hakore e wanare mu kono ko dane on buri mimma jarrat adatir rijal kon on kulertun ko tawata ada worbe ben hino dogi bilabsi e bornagol bi mana hara on kuler don si ama hino anda way worbe hino borno dum hara ellala na wasi hara ko be tun dane mo wadi goddo go hadana dane hara hajjuma ko bonali baraji duitaka kono non ko dane on buri moddude bay ko dun ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wadi walaykum atnaforne fi dalika wadgol dane annahu no kanko yabuta adu woditoto ani tarafa e gaay ko wiete kon tarafa be mana tampereji ويتصف وصفر بصفة الخاشعة صفة ينكنار الدليل هوينة
waliyatadakkara o jantoto kadi o andita bidhalika sabu ɗum anna ono kanko o anditira e awaligoy sabu ɗum kon yo muharrimun ko horminiɗo fi kulli waqtin e kala waqtu tawa suɓay ko huwa suɓa ko o woola fatajannabu tawa wawa yoɗɗitade mahzuratil ihram dendanangal rentiniɗi wonande hormini ɗon ko duwa renade mum ko wati yatadakkara al mawta e fi yo anduto mayde ndarim ɗo ɓorni daneji allahu akbar andile fure ko ni ɓornorta fi yo anduto fi mayde o hula wa libasul akfan e ɓornagol kasange o andita wayi kasange kadi koni wa yatadakkara al ba'tha o andita fi immital wan nushura e sakitagol yaha ka Allah ila ghayri dhalika faade piiji buy ko hina ɗum ɗo min al hikma immorde naforeji ko addi nelaɗo yo sar'in wasi ko wudere ranere e wanare ranere woni ko ɓornete watta jarrudu ɓortagol ngol anil mahiti iwa e kala ko nyo'ira mesalal qabla niyatil ihram ko adi o fibude anni horminagol ngol sunnatun ɗum ko sunna amma ba'da niyatil ihram amma ɓawa on tigi anni yanike horminagol ngol anniyagol ngol ɗon joni fawa ɗon kan joni wajibun ko waɗɗi ɗum walaw nawal ihram hay so tawi hormini ɗon anniyino ko adi o ɓortade o alayhi tawa hino e hoore makko thiyabahul mukhitatu conci makko nyo'aɗi ɗin hay so anni ke adi ɗum sahara no selli ihramahu horminagol makko ngol kono o wajaba alayhi hara hino waɗɗimo naza al mukhiti ɓortagol kala ko nyo'ira misalal kon fa idha tamma hadha al a'mal kanko hajjiyankejo on pèlerinage jo on so timmini ɗi gollel ɗi yewtuɗen ɗo haray modi fagada tahayya lil ihram haray o do hebilanike horminagol ngol few walaysa fi'li hadhihi al umur wonali gollugol ɗiɗo peeji ihraman ko horminagol kama yazunnu wa nusikkiri kathirun ko ɗuuɗi min al awam immorde yimɓe huɓutuɓe li anna al ihrama sabun horminagol ngol huwa niyatu dukhul ɗum ko anniye natugol wa shuru'i e natugol fin nusuki e nder dewal ngal wala yasiru muharriman o wonata horminiɗo bi mujarradi tajarrudi sabu ɗon simple ɓortagol ngol minal mahiti immorde conci ñoaɗi ɗin walla buse ɓornagol malabisil ihram conci horminorɗi ɗin min gayri niyati doholi ko alda e anniye natugol finnusuki e nder dewal ngal li qawli sallallahu alayhi wa sallam sabu mako ne laaɗo innamal a'mal ande golleli ɗin fop ko jaɓirte binniyat ko sabu ɗi anniyeji horminagol ko jeeya ɗum e golleli dewal ngal amma salata amma julugol qabla al ihram kadi on tigi horminade fal asahhu ko selli kon annahu ko woni laysa lil ihram alana horminiɗo salatun julde takhassahu hertaninde mo andi defte go hino inni wano kamin hajul muslim tigi ɗo andi so ndari tafsir men mo waɗɗen ton yiyay ton wonde manna on tigi no hani julde darɗe ɗiɗi kono amma Salihu Fawzani kanko ko holli en kam lakhasul figi ɗo wonde sella wonde hino wodani horminiɗo julde hertinde lakinna ko woni ton in sadafa so tawi woni horminagol makko ngol hawrodiri waɓutu faridatin e waɓutu farilla wono fanama ala sarama fotoroma gueƴe ma subaka a harrama haray ko yo hormino ba'daha ɓawa on waɓutu ɗon haray ko yo accu ha juule salmine tun o horminoɗo li anno sabune laaɗo sallah sallam a halla ɓe horminino dubru sala batte waɓutu farilla wa an anas e ko ƴetta anasi annahu no nelaɗo sallah zura ɓe juuluno fana thumma rakaba refti ɓe waɗɗi rahilatahu e hoore baɗɗateɗi maɓɓe ni qala al allamatu ibnu al qayyim zawji rahimahullah walam yunqal e gaka fes anhu e gayne laaɗo sallah sallama annahu no kamɓe sollaɓe juulanno lil ihrami fi horminagol ngol spécialement rakatañi darɗeɗi o wayra farde jour hara wona fana farilla on ɗum e gaka wawna ɗum hino ɗo tan bihun findinande la budda nde tata feere wala min e muɗum wawa koni ɗum anna kathiran wonde ko ɗuuɗi minal hujjaji morde hajjiyankoɓe yazunnuna hiɓe sikka annahu koni la budda feerewu ala an yakuna nde latanto al ihrama horminagol ngol ko beeɗu wona minal masjidi e juulirde al mabniyi mahande kadi fil miqati ka waɓutu ka waƙintinaɗon no ɗum ko faljere fatajidahum tawaɓe yuhra'una hiɓe hettina ilayhi yawgol ka juulirde rijalan wani sa worɓe rewɓe yiɓena mahin ka juulirde horminoɗen hittinen mahin ka juulirde horminoɗen buyino sikka ko beetun e juulirde mahande wa yazdamihuna ɓe ɓiƴodira fi e natugol nde juulirde anda wona enen kala iwruɓe ka iwri ɗon
enen iwruɓe hella wano Afrique de l'Ouest ga iwruɓe hella Madina fo sen hewti ka inna ɗen ɗon yon hormine foti ko e ley leggal, foti ko e salon, foti ko e terasi, foti ko e juulirde, foti ko e nder bureau, yo taw tun ko nokkure laaɓunde wona suɓunde. Tawata kadi sen ɓortike ɗon yimɓe ɓen yiyata ɓalli men ni halas haray ɗen wawi horminade ɗum ko ɗum yimɓe ɓen hani famude. todena waruba ma heewi yakhula'una ko ɓe ɓortoto thiyabam conci maɓɓe ɗin wa yalbasuna ɓe ɓorno thiyabal ihram conci horminorɗi ɗin fihi ka nder juulirde ɗon. wahada la asulu lahu awaday en na ɗum ɗo no harmi ma bonnay golle hajjuɗen kono ɗo yo yimɓe ɓen andu ɗum ɗo mara lasili ka dina, ɗum ɗo mara dalil fes yo neɗɗo julɗon woɗɗito e kala ko tata dalil ala en anda son faami. wal matlubu ko ɗaɓɓa ko minal muslim immorde o julɗo ko honɗum an yuharrima ko nde horminoto minal miqat ka waƙintinana ɗon wata o feƴƴi horminake ko yo taw ɗum o horminike ɗo fi ayi boqatin minhu e kala nokkure ɗon kaka hoore fello o yehi kaka ley leggal o soyi ko honto la fi muhillin muayyan wona wasi ko be e nokkure kadi toɗɗande e nder nokkure nde winna nden ko ka waƙintinana ɗon ni taw feƴƴu mara ɗon kadi nokkure toɗɗande wigol ko be ka juulirde ma ko be ka suudu nokkel kaari mi anda son faami bas koni yuharrimu o horminoto haythu tayassara la kala ka newanimo wama huwa arfaqa bi e kala ka ɓuri mo newanade wa bayna ma'ahu wama huwa e kala kon ko tawata kañum arfaqa bihi no ɓura mo yurminande no jonna mo faber wa bayyana hino ɓangina ma'ahu wondude e makko wa fi ma huwa e kala ka tawata kanko so hormini ke ɗon astara lahu haray ɗon hino suuɗanimo yimɓe ɓe yiyata awra makko on wa abu ada haray mo wawi woɗɗitade an mazahamatin nas e gayi ɓiƴƴodirgol e yimɓe ɓen haray yo hormina ɗon o feƴƴa. wa hadihi almasajid ɗe ɗo juulirɗe allati ɗe fil mawaqit wonɗe ka waqintinaɗe wonɗe ka waqutuji lam takun ɗe wonali mawjudatun ko ɗe wodunoɗe ala ahdi nabi fewndo jamanu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka ari ɗe mahano ka fewndo nelaɗo haɗi ɗum ko buruji e pitaji ma ɗum saharaji walam tubuna awale kadi ɗe julirɗe ɗe mahiraka li ajli ihram fi sabu ka hurmine min ha e majje la ɗon ɗe mahira ko yimɓe hoɗuɓe ɓen e on quartier ɗo ma e kunca un ɗo ɓe ndaari ɓe tawi ɓe handi e julirde ɓe mahi julirde kaɓe juula e ka julɓe tawayɓe ɓe mi juula ɗe mahira aka fi iwrayɓe nokkel kaari ɓen si ari ha ɗo fiyoɓe naata ɗo ɓe hormino la abadan wa innama buniyat ande ko ɗe mahira li gamati sola ko fi ñinnugo julde nen fiya nder majje mimman huwa sakinun hawlaha immorde ɓen hoɗuɓe takko majje hada ko ɗum ɗo musidɓe julɓe ma aradana wonno ko faala ɗen attanbiha findinangol jama on laɓɓinanaɓe alayhi e dow mum wallahu lmuwaffiq ko Allah on hawrindino e sawaba mi torki Allah yo Allah hawrindin en e sawaba ha hara kala dewal men ngal rewɗenmo o jaɓanayi en yo Allah hawrindin en e sawaba ha hara en tampaki en sonjaki adna e lahara yo Allah hawrindin en e sawaba ha en fo meɗen hajjoye wa yukhayyaru himo suɓina kanko neɗɗo julɗo on an yuharrimande o horminoto bima sha'a kala ko o faala min al ansaki salasa immorde ɗe dewe ɗo tati wa yakoni ɗen dewe tati al tamattu wal qiranu wal ifrat waɗugol tamattu e waɗugol ko jolkodiri e waɗugol bajjum ko ɗum woni firo mo gon ka plan ɓe firana en noon gotel e ɗiɗo tati kala fat tamattu ko wiyete tamattu kun ɗum woni ɗum an yuharrima ko nde o horminanto bil umra on fi ashuril hajji e nder lebbi hajju ɗin wa yafrahu o gayna minha e umra on ha o gayna thumma yuharrimu refti o horminano yo non bil hajji on fi amihi e nder mem hitande makko nden ɗon o ara ha ka miqat o horminano hajju afwan umra kono ko e nder lebbi hajju ɗi o yaha waɗa umra makko on ha o gayna o habbo ha ñande 7 donki o horminano hajju kadi o ɓorno o yaha o waɗa hajju makko ko ɗum wiyete tamattu o andi ko innira tamattu mi mana o waɗi dakmitande o waɗi fawtagol ko dakmitande honɗum o waɗi ɓaawo horminike o ɓornike ɗi daneji o ɓortike ɗi conciɗa o waɗi umra on ha o gayni o ittutuno wanare nden e wudere nden o soyi o watti ka sako makko ma ka valisi makko
hande kadi o ƴettiti kaftani makko o ɗon o ɓurni ande kadi himo wayi ɗon o mona hajjiyankejo ko woni tun o waɗata gotel e bonnaɗi hajju ɗin o memata leɓol o memata feɗandu o rendata e ɓeygu makko o jombata o okkitirta o jombantake ɗin ɗon piiji fuu muɗum o waɗata kono do himo ɓurni himo woni e sahaw no wowi no andi ɗon o waɗi on tamatto bi mana o waɗi enjoynement wal ifradu ko wiyete wajjinɗingol an yuharrima ko nde o harminanto bil hajji fakat hajju rek min al miqat ka immorde ka waqqintinanaɗon o hewta ɗon in allahumma labbayka hajjan o yaɓga o ɗo o heddoto ala hirami e horminande makko nde hatta yo addi ha o gayna tottude amalal hajji gollel hajju ɗin fof oɗo ila si o horminani ke hajju tun ila ka o hewti ka miqatu ɗon o ɓurni wanare nden e wudere nden ila ɗon ha o gayna hajju o ittata ɗum ɗon o ɓornotako conciñowaɗi abadan wal qiran ko wiyete non jolkidirɗo an yuharrima ko nde horminorta bil umra fi umra on wal hajji e hajji o ma ande wotere allahumma labbayka hajjan wa umratan o hawtidira fof o waɗa horminande wotere anni e goto aw yuharrima ma o horminano bil umra fi umra on summa yudkhilu refti o naatida alayha e hoore nden horminande ɗon kadi alhajji hajju ngu qabla shuru'ihi ko adi natangol makko fi tawafiha e nder wangagol ngol fa yanwi o anni yo al umrata umra wal hajji e hajju min al miqat immorde ka miqatu to aw qabla shuru'i ma ko adi o natande fi tawafi al umra fi wanganagol umra ngol wa yutafa lahuma haray ɗo o wangano ɗiɗo ɗiɗi fof nde wotere wa yas'a o yana ɗi fof muɗum nde wotere kono ɗo wiyete e julkidirɗo on faami o anniyani hajju e umra nde wotere ensemble ma haysko umra tun o anniyani no kono ɗo yo gaynu umra tawi o anniyani kay hajju kadi mi mana o julkidiri on faami joni noon komi suɓanto en hakkude ɗiɗo tati ɗi fof ɗi selli nelaɗo kamɓe desa kamɓe koɓe horminani ko ifradu ko wajjinɗingol kamɓe ko hajju tumɓe waɗuno kono enen min Abdoulaye Kala komi wasi en komi yamirta en ko anniyagol tamattu on ko hajju umrawo go'o ɗimmengel ɗon a waɗay umra ma on ha gayna ɓornoɗa no wowiri noon fija waɗa piiji ɗin fof e jindugol makka ton fof si wona golleli bonnayɗi hajju ɗin ha ñande jeetati iltoɗa horminoɗa noon fi hajju andi haray a fowtiki e nder on distance ɗon ɗum no ɓuri ko tawata jonte ɗiɗi ma jonte tati timmuɗe ko e wudere e wanare wonduɗa tayle a wowa ɗum ƴen andi enen worɓe wono Afrique ga ma ɗum awa surtout lagine ga Afrique de l'Ouest ko ɗo mi andi enen ɗo en wowta gorko yo haddu wudere ma yo wano wanare tun haray no hulɓini ha ɓay on tigi na ko wowti wota awra makko ma yoga e ɓandu makko no yaltutu ko ɗum waɗi min miɗo wasiyo en waɗugol tamattu on ha waɗon kadi ko waɗugol hajju e umra no wodi jomiraɓe gande wiɓe ɓay tun nelaɗo ko ifradu waɗi haray ko waɗugol ɗum ɓuuri moƴƴude miɗo tawti entièrement min Abdoulaye Kala kono ko honno watta si miɗo suɓano e umra enen en mara moyen sono kala yahugol hajju waɗa hajju e mara moyen yoɓugol ferewil ngilgil anduɗo wona menen lagine ɗo fen ɗo joni hajju yeehi ha 30 millions wiyen ɗum yoɓugol ɗo 30 millions hikka ya ha hewtoya ka Makka ta miɗo wawi hajjude miɗo wawi wadde umra fof nde wotere mi ɓorto mi ara ta koye mi waɗu tun hajju ko arata kadi ta komi fete no mi heɓa ɗin mi waɗoya umra donc ko saabu tawa noon no gasa simi waɗi ɗin mi yeehi ma no gasa desa komi yoɓana ɗo mi yeehi ta mi heɓata feere no gasa yiltitagol Makka aduna donc joni noon wiwɗen ɓuuri lanɗo wela yiide mo yii ko yo puttino woto en yaw ha ton ta no lutti golle hum kadi ko duwaɗen wadde ɗon en yiltitoto ɗon en yiltitotako ɗon en anda ronken kum waɗude ko waɗi ko yen waɗu hajju on e muran fof muɗum nde wotere arten ko ɗum ni Abdoulaye Kala mi wasi en joni noon walal mutamatti no fayi waɗɗo mutamatti on wal qarino e jokkidirɗon ɓeɗo ɗiɗo kala fidiyatun ɓe sottoto kon ɓe sottoto illam yakun si tawi woni ɓe laataki min hadiril masjidi ko ɓe jeeyaɓe e tawaɓe ka masjidil haram bimana taynaɓe hoɗuɓe ɗon aray ɓe sottoray korka ma ɗum kirse waftal ko ɓuri moƴƴude hadil ansaki salasa ayi Salih Fawzani kankade o tawta woni Abdoulaye Kala ko wi on kon wo ko ɓuri moƴƴude e nder ɗeɗo dewe tati e nder ɗiɗo façon ji tati o attamattu wo ko waɗgol tamattu ngol
li adillatil kathiratin sabu dalilaji ɗuɗuɗi o andi mi addani on gotele majji kanko no cheikhu jomɓa kanko mari gandal kanko mo mari important ji ɗuɗuɗi ɗi o addata naforeji ɗuɗi hollayɗima wonde ko waɗugol tamattu on ɓuri moƴƴude fa ida aharrama so harminani ke bi hadi hadil ansak gotele ɗiɗo dewe tati labba aqaba ihramihi haray ko yo noto directement battane horminagol makko ngol fa yaqulu inna labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wa yuksiru uddina non min at-talbiya imorde di labbaykaji do wa yarfa biha sawtahu o anta hito makko ngum e wolgol dingol stayi na o sonnajo amma so ko sonnajo daiman wa abadan kanko ko joltino hito makko ngon sonnajo o fop makko ko awra hay hito ngon ko awra sellata ka hito sonnajo nano ka wolata worbe janambe nana hito makko ngon si onara la budda ko daruri ko tata be dum don wada haray hana worbe non koy tonu hitoji mabbe din haray mi torki Allah subhanahu wa ta'ala ila ende hitande hikka do min Abdullahi Kala wondo jangande on feondo do e ono wonbe la jentade yo Allah wadi en jeyabe e jangobe di labbaykaji hikka e der territoire saudi on haray den yehi wadugol hajju e umra e pi o wada men kadi hajju labdo dagido Allah ya hayyu ya qayyum Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya innaka ala kulli shay'in qadir newinana min Abdullahi Kala ittuka koddoriyema hoddira min Abdullahi Kala e be wonbe